Klobásky z Diviny. Tak na zdravie. Na dobré nákupy. Prichádzame k Bielej Esele v takomto prístrežku s loďkami, čo býva. Toto je tá nová strecha, hej? To je Cigančina. Táto strecha je celá do smecáka. Nákup urobený a tu je takáto krásna Barbie. Blížime sa k Donaldovi Trumpovi. Mar-a-Lago. Čau. S-klasa jazdí po celom svete. Účastníci výletu sa mi nejakým rozprchli. Zobrali si malé fľaštičky džinu a zmizli. Pošli. Už som vyfasoval aj Bombay Dry Gin do letadla. Roman robí veľký nákup. Ešte za lacné peniaze. Máme tu poslednú ozajstnú kávu. Teraz 10 dní budeme piť len ponožkovej vody a jesť umelé croissanty. Tak si to treba užiť. Posilnenie pred cestou, traja vojaci v poli. Kvalifikácia na veľkú cenu Austrálie. Perfektné načasovanie, ešte to stihnem aj dopozerať. Tak to je najviac. Madrid ešte 3 hodiny letu a potom 10-hodinová štreka do Miami. To bude radosti. Zrovna sme pristali na madridskom letisku. Mám hodinu a pol na prestup a idem si nájsť gate, z ktorého letí lietadlo do Miami. Takže ešte 10-hodinový dlhý let ma čaká. Niekto tu uvaril motor na novom Airbusse A350. Dneska nás bude šoférovať Juan Carlos I. Asi ho degradovali na šoféra letadla alias pilota. Neposlúchal. Po dlhej dobe v lietadle ozajstný príbor. Nerezový, ne drevený alebo plastový. Ale pani letuška sa netvárila nadšene, keď som pomiešal červené víno s kolou. Letisko Miami, dosť zanedbané a spotené. Takýto špinavý, ošuntelý koberec tu majú. Vidno zub času. A extrémne dlhá rada, veľmi pomalá. Tak toto je čistý extrém. Jak za komunizmu na banány. Cesta letiskovým vláčikom do autopožičovne, ktorá je pri miamskom letisku. Po 13 hodinách strávených v hliníkovej rúre sa teraz idem presunúť do ďalšej plechovice. Číslo 328. To bude nejaké prekvapenie. Možno Jugo Florida alebo nejaký Hyundai Accent. Vysoké čísla ani nemajú 328. No dobre, je to Nissan Rogue. To je nejaký európsky X-Trail alebo niečo podobné. Pozrieme si, či je auto nepoškodené. Minule sme mali auto s okúsanou pneumatikou. Môžem vyraziť do Jožka alebo aj k Jožkovi. Auto dosť puchne. Ja neviem, to je nejaký smrad potu, cigaret, nejakého dezinfekčného prostriedku. Ale ideme, nebudem sa sťažovať. My keď ideme do Ameriky na naše výjazdy, tak sa musíme posilniť
silnými slovenskými raňajkami. Klobásky z diviny, langoše, domáca slanina a domáca šunka. Odtiaľ to vyrážame na pláž a potom si ide Roman kúpiť bielu veselu, na ktorej bude chodiť na strelnicu a ohurovať všetkých. Ešte sa zastavíme ráno na nákup vo Walmarte. Excuse me. Nakúpime si nejaké ovocie na pláž, vody, oriešky. Jožko nás nabalil s domácimi klobáskami a slaninkou. Tu majú nejaké hnedé banány, kúkaj, toto čo je? Neskúsime toto? Vo Walmarte, čo je také miestne Tesco, si takto kúpite patróny, náboje, všetko možné. A takéto vzduchovky. Roman si kúpi nejaký silný nožík, s ktorým zabije aj grizzlyho. A potom ho opeče na tejto panvici. Nákup urobený a tu je takáto krásna Barbie. Beautiful. It's a Barbie car. What is it, a Buick? Yes. Is the inside pink too? No? I have to fix this. Wow. He coming off. Oh wow, that's beautiful. Yeah, and then someone did it. Is it a wrap or it's painted? It's painted, custom painted. Takto vyzerajú auta na Floride. Strecha, kufor a kapota úplne vyťahané od slnka. A na čiernej to je vidieť dupľom. Tak toto je brutalita. Máme tu takýto all-inclusive service v aute. Limetka, korona na tajňáša. No, to je hriech. Korona bez limetky. No a dve, nech to je poradne kyselé. Dopraj. To aj tak korona není ozajstné pivo. No čo potom čo? Mali sme kúpiť tú pásku, tú kobercovú, máme si plechovky poobalovať. Aj no. No a zdravie, no ďakujem. Na zdravie. Počkaj, Roman. Ešte počkajme. Čo je? Bez Dostal limetku. Joj? To sú normálne, akože robila strašidelné drinky, hneď do rána. 9.42 a sa slope na hrubo. Včera na raňajky gin, teraz korona. Ale už oslabujeme. Zajtra už len ako pivo. No, to my nepritvrdujeme. Čaute. Tak na zdravie. Na dobré na nákupy. Áno. Nový Cadillac Escalade. Bliká pekne európsky, na žlto. Treba také auto len voziť. Pompano Beach, ideme sa vyvaliť na pláž. Je tu 28 stupňov. Korona do ruky. Takto sa tu jazdí na Floride na golfových vozičkoch. Pompano Beach. Za chvíľu sme na pláži. Prejdeme kanálom. A pôjdeme sa okúpať v polevkovej vode 28 stupňovej. Dneska sme ešte neboli kúkať žiadne auto, už mám normálne absťak. Ale asi si dáme prestávku, keď je nedeľa. Tuto taký pekný White House. Cesta číslo 1, ktorá ide z Floridy až do New Yorku. V Amerike není prezúvacia sezóna, alebo na Floride určite ne, ale všade sú samé servisy a obchody na pneumatiky. Asi sa tu robí veľa defektov. Ideme sa pekne okúpať. Vietor pofúkuje, takže nie je to tu taký brutálny výpek, jak tu býva v lete, keď je voda teplejšia ako vzduch. Dneska je ideálny deň na kitesurfing. Takto silno sme sa my vychystali na pláž. Je to pekne vyhriaté, masnúčke. No nedaj si to.
Voda sa už trošku znormalizovala, vlny už nie sú také obrovské. Už aj ľudia do vody nalozili. Takže kitesurferi a windsurferi zmizli. A my to tu balíme a pokračujeme ďalej do Cape Canaveral a Daytona Beach, Jacksonville. Asi by sme mali zastaviť, ne? Na čiare. No. Opúšťame Pompano Beach a vydali sme sa smerom na West Palm Beach. To je ten parádny majačik, ktorý bol vidieť z pláže. A ide sa zdvihnúť most pre loďky a jachty. Most sa nám konečne spúšťa dole a môžeme pokračovať v jazde. Romanovi už škrká v bruchu, kde si dal nejakú chobotnicu na homára. A Janko by si dal vypraženého somára. Krásny vzduchom chladený Poršačík 911. Teraz sme išli okolo Plymouthu Barracuda kabriolet, veľmi vzácne. A blížime sa k Donaldovi Trumpovi. Mar-a-Lago. ...911 s veľkým zadným krídlom a špatným brzdovým svetlom. Nachádzame sa pri sídle Donalda Trumpa v Mar-a-Lago, silno stráženom. A to je Trump Boulevard. Fontána mesta Palm Beach. Objednali sme si takúto seafoodovú väžu. Surové mušličky. Máme tu nehodu, čo vlastne asi niekto len ošúkol auto z vodidla. Na ceste do... to je taký mini ťukanec. 3 auta, incident. Na ceste do NASA Space Center. Nočné Kennedy Space Center na Floride. Tá cesta, ktorá bývala otvorená, je teraz uzavretá. No a tu sa chystá silná odpaľovačka na zajtrajší vzlet rakety, ktorá vyniesie satelit Elona Muska na obežnú dráhu. No a našli sme tu takúto fajnovú sekciu už krekaného pajaca Donalda Trumpa. Pastý hologram. No, takéto silné zváracké okuláre sme našli. Ideálne na leštenie a zváranie. Určite. Tu voči bezpečí. Len za $18 sú. Nakúp to. To by byl chuj, kdybych to nekúpil.
Best Western. Zlatka konečne ochutnala americkú kávu. Ponožková voda. A je reakcia? Ne? No, juice je istota. Tak som vyfasoval kávu ja. Ja už som zvyknutý na také patoky. Ja si ju trošku prichutím a vypijem. Na vystrate je dobrá. Dnešné raňajky v hoteli Best Western. Juice je celkom fajn. Káva je taká prevarená ponožková voda. Ja som si spravil takúto waflu v tomto waflovači. Na to si vylejem javorový sirup, imitáciu na čučoriedky. Výber je celkom slušný, chute sú také umelé. Štiplavina na praženicu, plastový príbor, papierové taniere, ale dá sa tu vybrať, není to zle. A musíme furt pozerať na tú cenu. Pre troch to stálo 93 € jogurt a túto extrémne umelé cereálie a mlieko. Zafarbená voda. Táto druhá varka je ešte blečia než tá predtým. Nevadí. Prichutíme to a bude to dobré. No aby sme neboli len negatívni, tak takýto lacný hotel má aj bazén. Roman veľkú kúri, jediný človek v Amerike, čo ešte fajčí. A všetci na ňo pozerajú, jak na mimozemšťana. Máme tu takto vytuningovaný záchod s vymedzovacím drevom a trčiacím šrobom. Ďalší tuning, takýto improvizačný stĺp. Ale drží, takže je ich tu dosť, netreba sa ničoho báť. Benzínová pauza pred Jacksonvilleom, Florida. Tieto stromy sú úžasné. To musíme zebrať domov sadzenicu. Takto chopaté, ovisnuté. Kukurici. Prichádzame k bielej esele v takomto prístrežku s loďkami, čo býva. Hello, hello! How you doing this morning? Good, good. Yeah. So this is it, right? The white SL. That's it. I'm dirty, but I'm working my butt. How y'all doing? I'm buying this car for a friend of mine, so I'm gonna make him a video and Turn on to run it, and actually had to jump the battery off yesterday. We never use it. How long did you own it for? Maybe 2 years. 2 years. I got it from my wife, from one of my customers. He just let it sit, and he bought it brand new, Okay. and he was going to give it to his son, and his son got on drugs, so That's not good. he took it from him. And yeah, that right there is the only really damaged. Yeah, this is the problem because the car sits so low Yeah. that That in this every right, other this, SL has this. this right here, and I think there's no rust on the car, but this I think somebody nicked it with a rock. Okay. Because if you look under the car, it's immaculate. This right here, if you want to be real, because I'm real anal on shit. I don't look like it because I'm a hillbilly No, mechanic, that's but fine. hey, look right here. Look down the line. That Little little, dent? little teeny. That's it. That's the only whole car. Okay. That little teeny right there. All I right. put the top on it. I didn't put it. I paid somebody. I put the top on it. The inner liner needs to be done. The driver's seat is really the worst damage of everything. I put new hydraulics in the top. Oh, the top works? Yeah, the top works. Use it. But Yeah. The inside is really rough. the motor runs real good. It's strong. How does it sound when it's cold? Because it's warm. No, I did it. I just fired up. Fired it up? It's good. It makes a tick right off the bat, but it's not like it because I think it's because we never run it. We run it for once a month. Okay. I mean, if you want to wait till it gets completely cold, you fire it up. Yeah, just a little bit, few more Yeah, minutes. but y'all, I mean, Let me just look around. I put brand new tires on it.
Only reason why I'm selling it is because we got two girls, little girls, and if we don't take the kids in it, we don't go. Yeah. But the problem is it's only a two-seater. Yeah, that's why we're getting rid of it. Roman, poď sa pozrieť na toto. Toto je tá nová strecha, hej. To je cigančina. Táto strecha je celá do smecáka. Nie, však to je Ona je celá, toto je vinilová strecha. To je Did you have this done by a shop, vinyl. the top? Vinilová. I was pissed. I had to pay somebody to come from Orlando, Okay. and because I took it to two shops, and they didn't want to do it. They said they would do it. It was at a shop for 3 weeks. I came and got it, and I paid the guy from Orlando, I think $1,000, and he come and put it on. And I had to pay for his stay because I couldn't get nobody to do it. So the silicone here, is it leaking there or? That's how he put it on. No, that's just how he put it. This is horrible. I mean, this car can be done nicely, but Hey, when I got it, it had a tear on this side, on the driver's side, and Ona je znovu nablíkaná. Ona tu má to vysvetí lámka všetko, víš? wow, To je vážne spasečené. it's not even lining up here. It's, Hey. I know I'm not saying. listen, He did it listen, very bad. I paid. I took it to 2 different places, and I was so pissed off about it. But I mean, Ten motor je úplne v strede už dohriatý. Ja ti hovoril, že vrná gopito. Lebo naštaplo, Je, lebo no však toto akože. ráno, aby nebolo problém, keď splatali stíhačka, alebo to dlho stála, vyžretá stonovat. No. To je prvé na puť. Toto aj túto chýba, ako to je toľko vecí. To je strašná vec. Keby bol aspoň ten top dobrý. No, to nie je nič. To nie je dobre nič. No musíme ešte aj zavovať, lebo kurici pokrač mýkal. Toto akože, keď Túto položím žumpa. za trojku, tak. Počkaj, preto to nepredal, lebo je to pôvodne na stave. Toto je vínová strecha, toto je náhrada. Ale ja to naozaj to náhrada. Náhrada. To je zle spravená silikon, vlastne nemá rozdice. Ne, fajn. Toto auto je... No, tá biela farba. Ona nie je škaredá, tá biela. Niečo je. Nie je škaredá. Len gumy, game over. Toto je tvoja parketa. Áno, áno, hej. Na to poznáme jedného odborníka. Toto je tradičné, že to je sa olúpe od tepla, napadá to sem na motor, na výfuk a potom to smrdí. To najcennejšie je zlé. No, Nárazný predmet od smecáka. Strecha vynirová zlá. to do spodu je jak nová. To sú všetky odtiaľto. Ja to posuniem trochu. Toto nezachráni nikto. Nikto. To tapacíry robí. Celý Nový interiér. tapacír. Neviem, či tam je hodné cednúť v tých nových gacoch. Toto je tiež rozmrdané. Táto je... Púci či je klíma. Ale má tu vec, čo ja potrebujem. To dobré, to máš bonus. Na tú cestu sem. No. Is the AC working? yeah, it works. The only thing, 'cause I don't lie bullshit. The only thing, when you turn on wide open, the bearing, the bearing for the motor starting to go out. You know Oh, okay. once you The wide compressor? open. Okay. Yeah, no, not the compressor. The motor in Oh, the in dash. in the dash. No, it works. It's just if you go low, it's fine. But To turn it up. after a couple minutes, Yeah. it'll Gonna start. whine. Yeah. If you turn it on low or even right there, Mm. I haven't had a problem. Now this just came on. I don't know what that is. It's probably for the roof. I don't Because know. this But, stays on. well, hey, here, if you want me to do that, let me blow the shit off. Yeah. Let me blow all this Okay. off before, because I don't want to open it all this. Hold on. Let's get my blower and I'll blow everything Okay. off. Hold on. Can I turn it over? I just want to open the trunk. Yeah, you can do it. No, I'm just saying, I'm gonna get my Okay. blower and blow all this shit away. To Simlo chce predať, ale toto je
Tak za 3 litre max. Aj tu. No, aj to je na uváženie. Here, just let me blow it. Okay. In the front. There's make no point. Natočí It mašinu. just Na like I fotkách to said, vyzerá všetko dobre. it just sits. We don't fucking use it. We took this thing. You work on the boats? I'm a mobile boat mechanic. Yep. That's all I do. I bought a car. I don't mess with cars. I bought a car here 2 months ago, a Black SL, like maybe 10-15 minutes away from here. Yeah. It rides good. Yeah. The bushings, when you start turning, they start to squeak. So you know the front, the swing arm bushings, they're starting to go out. Yep. You won't notice it. Sometimes it don't do it, and sometimes it does. I got a key. You got the keys? What you doing? I'm fucking looking at it. Hold it. You have a look at that. Now the headache bar. The headache bar. Ja dom klapne hore. No, you pulling it back? Ale tu sa neodom, na boku. I'm holding it. Push it down. As we close it. Okay, open it all the way up. Pull it back. Let me close it all the way, then open it again. The headache rack. Yeah, no, has never worked. Wow. It's never not working. It's never not fucking working. Never not working. You say you changed the front ones? Right when I bought it. It was leaking. Yeah. It was leaking all over. Right here. Yeah. I swear to God, it worked. I wouldn't lie to you. This, I know it's an old car, so anything Well, can no, happen. I just put these in. It was, I say 2 years ago. Len toto nebudú Jano problém s piestami tu hore, No. lebo tlak je, ale vy ho domknú do elektriky, to on ich nebude. Right. What do you do? Magic touch? Use it. He said I've never even used it. I wonder if it's frozen. You know, like the lock. So Yeah. try to cycle this. You know how to do this? I even forget how to do it. So watch it. Look, see, go down. See how it tries? Yeah. I think it's never been used so fucking long. That it needs, and I know you can go under the car and manually release it. Yeah, there's like a... But I've never. switch, yeah. I listen. I don't fuck with cars. Yep. It's not worth my time. Boats are where the money is, right? That's exactly right. Hey, if you got a boat, you got money. Yep. And there's enough oil in it, right? I believe so. Yeah. Yeah, because it's, No, because it should. you know, the hydraulic oil is No, in no, there. I think it's the fucking locks are getting froze up here. So you sit down and cycle it yourself. Okay. But it doesn't leak oil. It hasn't leaked. I think these old locks are good. You need to do. See if it blows up. See if it blows up. Blows. Maybe I got some Try, yeah. WD-40 or something. I might have some. Hold on. Let me see if I got some. Všetko pre South Park, zabili Kennyho. to bolo hodné len toho videa. Nič iné. Here, open it up. Okay, let me just Otvor mu to. close it. Idete na strýkať, aby si nesvarol. Tell him don't call me that no more. What? Tell him to don't call me Oh, that he no said more. he's I'm just fucking. I'm just You're gonna fucking. spray. You know, we got such a bad sunburn yesterday. Where do y'all go? Down to the Keys? Pompano Beach. Pompano Beach? Všetko prevodovka v pohode. Svetla svietia, to je ono. Nárazník, nedá sa zachrániť? Nedá.
Ja poznám jedného dobrého dropára. Áno, chýbajú len tie... Tento ešte zachrániteľný si myslím. Problémami, ale je, mriečky chýbajú veci. To je tá... A bez pucha? To je... To kapotu, to je... Pustím si klimu? A oni pustili. To je... To dochladilo, chladilo, chatilo. Čo budeme kúpiť? Je to chatilo. To ho neujebal. Ja, no. Asi nie. Tak, asi tu. Logika. Ale je nezľubená. To je veľké plus. No, to je to. To je milión. Treba hľadať It plusy. does. It probably does do little oil change because I haven't had service in a while. But that ain't new oil, so it's not like I'm hiding something or some bullshit. Alright, let me call my phone real quick. Dobre, idem zavolať Michalovi. Pokus bol neúspešný, SLA bola dosť zhumplovaná. Nebolo na nej nič dobré, možno tak karoséria, ktorú netrebalo lakovať. Tak sa presúvame do Savannah, Georgia, do podniku Foresta Gampa a po ceste pozrieme, či sa tam nenachádzajú nejaké zaujímavé stroje.